Hey, what's up? Cái vlog trần tổ thôi nào. Chúng ta train, chúng ta hẹn làm cái gì rồi chứ không làm gì. Bây giờ à chân tụi có suy nghĩ rồi mà. Mà sẽ cái nào vlog em bị như thế nào rồi. Các bạn show thế rồi mà. So this is the intro. This is the intro yeah. Wow. No part of this partisan politician. No, we all just a part of this long history. Dark times, my eyes fall to 민주 매튜와 아니야. Shit lo cho nên cái chuyện này là những cái lâu lâu chứ. Shit đó pun cái lâu thấu thấu chứ. Cho tôi nói hiện nên cái blog xem rồi thì cái mình random đều hết mấy thế random vắt xuống rồi mà sẽ cái blog nó nói rồi tụi cái cho thì cái blog sắc biar nó tụ rồi tất nó cái vlog này nó tụ người ta nhìn lâu enjoy vì nghe cái đấy sẽ chọn hành dar khát để chân về đây rồi đó vlog chân đi nhìn thấy là cái gì á tụ là chọn in lại đó ai đó là cái có phần sẽ là chọn yeah okay bye cái impact của nó à cái impact nó chân tụ hi chân bắt hiểu mà bắt chú cái việc chụp đó na cái chú project cái này vàng này đó na vì cái tụ nó trong cái này chung cái việc chụp đó na program bây giờ được mấy cái làm đó na vì cái program làm nó tụ chú cái런 shit bốc châu anga chuan chuan in kan lam na tur hi festival an dona artist pakatan kan lam dona ka chete dang pathum ne ke le mi dang pathum mi zo vek kan dona chuan tuna ka lam pui tu te hi in she me thea an la em ewa chuan mizoram lam mizoram alam thiam poi tilak soi sol lo to mi ta chu mi som ni pathum mi som ni pariat le mi som ni pakwa kan lam ho dona kan to ko pui nge do la chu tia join state pathuma kan lam do na chu information hi kan la soi gam che lawa in lo enzel anga lo enzel tu ring ka du chawa sang chu tia chu ni ka lo sei zel bokang cái impact ang aya i chuan cái impact zo kamut ang ai bokwa na tu thom ang ai tu ruwa chuang cho ni i nak tu ka kai me do ne Okay. Boleh baca. Oh, shit. Well, kalau pek selo tu juga pek ang station na kacen pa ni do na. Chuan kan ge pen tu ra kal do na ni. Kila ka lang. I hit Drizzy and told him I had a million for him. My company's full, told him to keep the loan. I took that gold bitch home, niggas was big mad. Jaylina. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Okay. Kan chen na tura kan chen trip to chuan Uber kan book me ka hay ilo shit lo palta kin hey J ani driver long ay kan chen ula karon update lang see you 2 oh stack to go to club. Call me lumberjack because I wish you never would. Do that yet? Dito mega. Victor. Go ahead and I enter over. Kai. Stay in the kitchen cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an
Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Staying in a vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a babe, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your Napakhat kan zo to atro. Inge kan ngai ta han soilok to J. Harne. Hika. Ngai dan. Hắn phát lầu thành quân cái đây nhưng hắn tan dân thật biao An. Dapat di dang tro kan ni. Dapat ni tang kan ni ya. Chuan day one of practice niya. Chuan napakhat dang zan ni na hian ya thunol kan zir le ha. Zan ni tan zo yung practice mo siguro tan zo kan tok ma. Zan ni tan zo sa to lang ni. Oh. good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, that I'm on tomorrow. That's how I feel, act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. Heart full of Exactly. Dari lesson ve ni tuna hian I Korean Cultural Center akan thleng to a chuan ka vlog tu ka siama ma zo ni sem chuan ei satilama stelai puipuya jailin akan oma chuan he dilama hian Victoria le Mary alama chuan kan thleng ma dewa ama hi lo la thleng lo dewa se kan thlen aron thlen mi chuan ke ma ni hi engma kan nakasoi lo me nga chuan rehearsal vela tech rehearsal vela karon tire see you soon. Look that one. Oh, 5, 6, 7, 8. Hi. Tuna hanin kan zo to a Delhi tour kan zo to a mundang inge kan lang ka stay din sang kan lang Bangalore and Mumbai. Bangalore and Mumbai. And now I'm currently with Jay and Debbie right now. Say hi. Hello. And we're eating dinner post performance. I guess we'll see you in the next tour. Peace. My mom and my dad from Delhi. Who's third wheeling? Like, who's the one third wheeling? Ow.
thì bà dốc thôi Ô, bây giờ cô cần practice rồi cho anh tiên là mình dạy tạo